Sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM uhlelo lakho ke lo lemlaleli lubanjalo ngamasabatha siyabingelela ekseni namhlanje isikhathi lapho sithi khona 4:20 uhlelo lakho ke lo lungena njalo 4 kuya ku6 ekseni ngingahambi ke ngedwa ngoThabo kaSambuthi ngihamba namfundisi uJS Mhlongo Mshumayeli uSibisi basuke bekhona njalo nje sihamba nabo namhlanje kumhla ka 27 December 2025 ikhalenda lama Roma siyaliphetha kulo leli sonto sesongena kuwo 2026 sisuke singakangeni ke masingakamuzi umjinto umfoka amadlala hayi suke singakangeni ngendlela yakhona uye lo mzwa lapha ngeinsimbi ethi wangidala ukhumbula ke mlaleli ukuthi uzosithola lapha ku WhatsApp 0687649969 0687649969 ila usithola khona ku WhatsApp usithole ku Facebook sikhumbule kuphakameni 1910 1976 YouTube sikhumbule kuphakameni sithola apha futhi Facebook sengikushilo Facebook ilezo indawo zokwazi ukuthi usithole kuzona na kwi app uzosithola kwi app yethi Nanda 88.4 FM download yona nje mawazi ukuthi Nanda FM ibuye ingatholakali la ukhona noma uhamba ngemoto silalele kwi app uyozufike la uyakhona ingazange izinqamuke Mshumayeli sicela ubingelele bonke Thabo Sambuthi mfowethu sibingelele kuwe nakumfundisi sibingelele nakusonke inobho mfowethu Mncwane nebandla lonke lilalele iNanda FM sithi imini yesabatha ibenhle kwabancane amen umfundisi siyabingelela kuzona zonke indawo la kufinyelela khona lo msakazo waseNanda sithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen namhlanje ke njengoba siphetha inyanga nonyaka konke nenyanga yesikhumbuzo seNkosilanga sesithi umthwalo usobhokweni ke manje umthwalo usobhokweni ngempela ngoba uJanuary usufikile sesiyakhona emhlanganweni ngakho ke imthwalo isobhokweni ibheke khona emhlanganweni Facebook live sengikhohle ukusho nawo ukuthi sikhona ku Facebook live uzosithola lapha uma uvula uFacebook nje uzosibuka bukhoma khona namhlanje ke njengoba sithi umthwalo usebhokweni siphinde futhi sithi siyavala isikhumbuzo seNkosilanga sobe sicaphuna nakhona enkosini ilanga sibe siwela futhi siwelela ngale emhlanganweni mfundisi ake siqale ngawo kodwa bese ubungekho ngasonto edlule yebo cha bengingekho ngedlule kwakuqondene nokuthi umuntu usesemhlanganweni sesikhumbuzweni senkosi ilanga umuntu wasilinda ke kwazoshaya isabatha kodwa ke asibingelele kaphinde sibingelele futhi sithi mini yaleli sabatha ibenhle kwabangcwele uthi ke uThabo methula indlela okuzosetshenzwa ngayo namhlanje sivala inyanga yesikhumbuzo simemeza inyanga yomhlangano omkhulu mengithi umhlangano omkhulu umhlangano lapho uShembe abonana khona noNkulunkulu ngawo okuJanuary la ahlangana khona okokuqala naye phezukwentaba inhlangakazi mhlambe ke ngiyafisa ukuthi sikuhlanganise lokhu kube ndawonye ukuthi inkosi ilanga ngeensuku zokugcina
mengithi zokugcina ngisho ukuthi zokuphela ngoba ayiphelanga yashintsha ibhanje kuphela kodwa yaqhubeka nomsebenzi mhlambe insuku zokugcina yathini ngesikhathi esikusona njengamanje kanti enye into esemqoka kakhulu leyo ukuthi isikhathi esikusona asifani nesikhathi sobukhona bayo ihola ibandla noma igade umsebenzi kaNkuluNkulu ewuthonyiwe ezulwini ngoba kuningi engicabanga ukuthi yakusho ngesikhathi esikusona mhlambe uma sikhuluma sokhuluma kakhulu nangokuthi yathini ngesikhathi esikusona okuyisikhathi esinzima kakhulu isikhathi esikusona okuyisikhathi engasibiza ngesikhathi yakhuluma ngaso yathi kuzinkokhela enkulu eyoba ngaphezulu kwekaMamthembu yakhuluma lokho mhlambe uma sesifika endabeni kaJanuary siyoze sifike futhi nasekuthenini kulesikhathi esikusona lapho khona indaba zimbili yakhuluma futhi ngakho okusemqoka ukuthi mikhuluma ngakho akufanele sikhohle ukukhuluma ngazo zonke lezi zinto ukuze kuvele ukuthi yambe subungcwele yini ngale inkulumo yayikhuluma noma ithina esesiyimbe subungcwele kodwa yakhuluma ngokuthi ngelinye ilanga kuyoba khona indaba ezimbili okusemqoka ukuthi sikhuluma ngayo ngabo 65 64 63 ukuthi ayisikhuluma ithini kusemqoka lokho ukuze singangene emangeni ngoba uma singene emangeni sesimbesa izinto zethu siyimbesa ubungcwele kube kwakhulunywa emathuneni ethu kuyobhalwa imibuzo bokukuhleke silwe nokuthi ungabhalwa imibuzo futhi kungathi mase kuqhamuka indaba kuthiwe weqamba amango sibanibani kufuna masikhuluma sisho nokuthi kwakuse paradise unyaka kwakubani ukuze kucace kodwa le ngiyikhuluma njengamanje isemqoka kakhulu sikhulume ngayo isikhathini esikusona okunabantu abaningi abangenayo esontweni bese kuthi phambili kube nabantu abaningi ababekiwe abanye abafika izolo afika qamba into yakhe athi hayi kwathiwa mumbuzo uthi wawumapi athi hayi ngaphupha waphupha manje muwaphupha ngoba khona amaphupho angaveli kuJehova uthini ngawo omunye aqhamuke ngento entsha bacaba ngabathi abantu ukuthi intsha kanti kwaprofethwa ngayo uma ukhuluma nje mfundisi ungikhumbuza indaba kaPaul noJesu abahamba naye bathi hayibo lento ikhulumayo ithatha bathi hayi ungitshele emoyeni ha thina sambe naye nje akasitsheli ngani cha akashongo lento ishoyo wathi yabona manje bese kuba nomehluko umuntu othi uphuphile nomuntu othi cha thina besinaye bese ngicabanga ukuthi ke kuyofuna masikhuluma kakhulu kulesikhathi esikusona uNkulunkulu akasibekelile la ukuzombesa inkambo zethu njengoba kwisikhathi sokuhlukana bese ngikhuluma ngibesa uhambe ngikulona ngilimbose ngobungcwele kanti kufanele ngixoxe indaba kaShembe njengoba injalo ngiyakhumbula ke izinto eziningi ezenzeke eNazaretheni zikhona eBhayibhelini njengalesikhuluma ngayo yintaba ezimbili engicaphuna incwadi kuqala umuntu engangeni kule ndaba caphuna incwadi kaDeuteronomy 11 ngiqala ku29 ngoze ngifike ku32 ngizowelela ku12 futhi ngoba iyaqhuma lento Deuteronomy 11 verse 29 to 32 kuyothi lapho usimakade uNkulunkulu weni eningenisa ezweni eniya kulo ukulidla nimemezele izibusiso nisentabeni iGerizim
nesiqalekiso nisentabeni iEbhali zingake intaba kunegerism kuneEbhali kodwa niyomemezela izibusiso nikiphi intaba nikwigerism nimemezela izibusiso bese kuthi ke mase nikwiEbhali kube isiqalekiso lezi ndawo ezingapheshe azingaphesheya yini kweJordani endleleni ebheke entshonalanga ezweni laseKhenani ahlala eAraba maqondana neGiligali ngaseceleni kwemi-Okhi omorena ngokuba niyakuwela iJordani ningene ukuba nilidle izwe usimakade uNkulunkulu wenu aninika lona niyakuwela iJordani manje na ke ubaba mkhulu uma eqhamuka kusangwane ngiyayikhuluma lento khona ufakaze ebushoyo me eqhamuka kusangwane la eqhamuke khona kokuqala mezenhlangakazi me eqhamuka kusangwane ufika uwela umdlotshana akawela umdloti ukhuphukele entabeni mase efika entabeni ufika indawo la bekelwe khona uNkulunkulu uyahlala kuyona mehleli kuyona angizobala imizi ngibala umuzi number 2 angene kuona mengena kuona usebuka umfula uwelile usethi kumbiza indoda yakanzama uthi awu uyabona lo muzi wakho obokuthiwa inkambeni kwakuhlale kunonotshwala kulomuzi kwakuse inkambeni uthi sengiyawushintsha igama lawo manje sokuyiJordani ithi ke lencwadi ukhuluma ngokuwela iJordani umfula ewelile munye kwakumdlotshana esuka phesheya kwaSangwane lo muzi kaMbiza ungaphesheya komdlotshana usewuqhamba uthi lo muzi iJordani ngifunda lencwadi ngoba iyaxhumana kakhulu nalento ayenzile ubaba omkhulu uthi ke kubantu baphansi kwenhlangakazi akakholwa lo Mbiza lo Mbiza uye lo okuthema ukuthusha embundla imbuzi esethethiswa amaqala owene imbuzi eziningi phansi kwentaba inhlangakazi ngasezweni sakoSiyani bambiza abafowabo bathi mfowethu buya kunendoda edla imbuzi mefika uMbiza uyakhuphuka uye entabeni akayi komzingela yena uyakobheka ukuthi lo muntu okuthudla imbuzi zami angazi noma wezazi nomkhulu uMbiza unokuthi ingaki nokuthi injani kodwa into ayoyibheka entabeni wayobheka ikhumba ehlathini ukuthi ikhona yini ikhumba eyobheka namathambo ukuthi akhona yini eyobheka nomlilo ukuthi ukhona nomlilo khona la umuntu osakhona lezimbuzi mezos ngephutha wonke umuntu oyekhuphuka lamadoda abafowabo bakaMbiza ayethi metha yakhuphuka bathi abanye wayecasha uthi ke umkhulu wethu wengacashi kwakuye ukuthi ngelinye ilanga mebethi bayakhuphuka bezentabeni kugingqika amatshe babuyele emumva agingqikele kubona babuyele emumva kodwa uMbiza mesehamba wadilaya waze wafika ngakwelengwe nakwelengwe la kuthiwa kwelengwe khona ila uyise wakhe uMbiza uNtelezana abulala khona ingwe sokuzofika uShembe mefika ngakwelengwe uthi uyaqalaza ngakwesokudla kosakhe uyayibona le ndoda useyakuyona umnumzane akazile phela kaphethe ikhali yena umnumzane ngoba abanye babe ngamfica entabeni munye umuntu abanenhlanhla kumfica entabeni bona bahlangana naye emfuleni kodwa uMbiza wafika wabonana naye entabeni usethi mnumzane ngizothi udla imbuzi kodwa manje sengibheka ngibona isikhumba angibona iziko opheka kulona kungabe kwenze njani wena uthi uShembe cha angidli imbuzi zami umuntu mina pha manje udlani lobuhleli la ubuye egoli njalo uMbiza ningakhohlwa
uyasebenza eGoli. Oh usethi ke uShembe cha mntanami ngafika la ngiphethe ukhothe nalesigujana sami samanzi. Lesigujana lelishumi lakhe lamanzi aliphethe liveli selipoqokile selashawa. Umbizo ufika selishayiwe esekwathethiswa necala konkosi enduneni ukhuzwayo uLoyisi induna yalapha emalesweni enkumbanyuso okuyona ayiphethe ngaleso sikhathi. Hawu manje usudlana uthi hayi sengiphila nje ngamanzi kuphele konke bengikudla. Manje udlana umthetho wakho ubizwa ubuza umbizo. Oh cha ngiyadla nje konke okudliwa abantu. Oh nawe uyakudla okudliwa abantu. Ubuza ngoba phela lo muntu uhlele entabeni. Cishe uthi lo muntu udla ukudla okuhlukile lo muntu wazihlala entabeni. Othi futhi uthule uNkulunkulu. Mhlawumbe umuntu kaNkulunkulu akahle lokudla okudliwa yithina. Ebese ethi cha ngizokwehla ke ngiye ekhaya. Angazi noma singehla nawe yini siye ekhaya lo uNkulunkulu wakho amekufika ungekho ngeke angibeke icala. Umbizo uthe mayefika la wayihlonipha yonke into wahlonipha nokuthi amthathe ayomenzela amasi wathi hey mhlambe lo muntu ngizomthatha afike lo uNkulunkulu engekho ebese mfuna memthola kwami kanzama ebese lwa nami. Awu uShembe cha hayi ngahamba siye kwakho usehla ke wehlele ezantsi mefika ezantsi ugogo wakhona ngithi uMantuli udade wabo kaKhambi noma uanti kaKhambi amadoda lapha ngakithi lawo ehlele khona afika athi awu nangu lo muntu kaNkulunkulu lentokazi eUMantuli hayi uthandi kahle ukukholwa uyathanda ukudla amambawo kuthi iseyinkambeni nje la iyagaya njalo yabona lela kuphilwa ngokugaya kuthi iseyinkambeni cha awugayele nanga umuntu kaNkulunkulu amasi amgayela amasi ebese mvubela kuthiwa meseqeda umvubela uShembe ahlale adle ebese ethi umbiza cha sengizokuphelezela ke nolunye ukhamba okuyothi udle lona mosulala akhuphuke ke bobabili afika libeke agoduka ekhaya sicacisa phela ukuthi ukhamba lwamasi ngaze kuthiwe lotshwana ngokusenkambeni ya afika libeke ukhamba lamasi phela amasi ayidlela okhambeni notshwala phuzela okhambeni njalo kodwa yona ndishi ayikhona ukhamba ngaleso sikhathi. Umbiza mase ebuyele ekhaya kuzona lezo nsuku athi Mantuli angisayi mina eGoli. Awusayi eGoli yini? Cha sengizogada lo muntu kaNkulunkulu. Ngwame lokho ehleza la kuzoba inkingi. Ngikhuluma ngeJordani njalo ngiye eJordani. Yeah. Ukuthi lo muzi iwona wodwa afike wamukelwa kuona umbiza lo ofike wayibona le ndoda kuyena umuntu wasemhlabeni. Wanenhlanhla. Uthi ke angisayi kosebenza manje. Sengizogada lo muntu. Wahlala kumbiza abangesabuyela eGoli. Njalo uhambisa amasi kubaba omkhulu. Kwaze kwaphela le insuku ayihlele enhlangakazi wabuyela eMumba. Ngiyakuleli igama elithi la eke ngiphinde ngiyifunde futhi. Lezi zindawo ezingaphesheya azingaphesheya yini kweJordani. Okuyilo mfulu baba. Okuyilo mfula uwelile meqhamuka kusangwane. Kuthiwa le indawo zombili. Iziphi le indawo kukhulunywa ngayo? iMount Gerizim neIbhali. Azingaphesheya yini kweJordani. Zonke izinto uShembe ezifike zenzeka kuyena izinto ezake zenzeka eBhayibhelini. Ngoba eBhayibhelini musulalela kahle nakhona zike zakhona izintaba zambili. Mount Gerizim eBhayibhelini neIbhali. Uthi ke omunye uma uyifunda kwezinye zezincwadi ezichaza iMount Gerizim neIbhali is 12 kilometers ukusuka kuMount Gerizim uya kuIbhali. Uma uyakuzona ngqo. Manje mubhekisisa
ngenye leli sikhathi esikusona njoba as prophet ubabilanga wathi kuyohamba siyothi sila abanye bobe kuleya ndaba njalo yeah waseyididisa kwasezulwini yena wakhomba usangwane kodwa la eBhayibhelini kuthiwa lezi indawo zombili azikho yini ngaphesheya kwani kweJordan okumfula theme uwela weseqamba umuzi kaMbiza wayesethi seJordan uthi ke is 12 kilometers ukusuka eMount Gerizim uya kwintaba iEbhali 12 kilometers senge ngathi ukubuka ngabuka umusuka enhlangakazi uzohamba uyodlula eMantobela uhambe uyodlula eBhamshela uye eKenani kuyasondela ku12 kilometers futhi cishe kube yiwo ngisho ukuthi indaba kaShembe iyafuna siyinake masiyikhuluma singayimbathisi ububi singayimbathisi ubungcwele siyifunde iyona njengoba injalo ukuze makufika isikhathi ngoba inkosi ilanga esikhuluma ngayo ngoDisemba iyakhuluma ngalento thina boShembe sisazohamba emhlabeni kuza isikhathi soShembe abaningi uthi abanye bayokuthi kuyekeni lokho usho njalo uthi bayokuthi kuyekeni lokho akasho ukuthi oShembe kuyisikhathi bethu oShembane khona isikhathi lesho njalo ethi kuzisikhathi soShembane asifuni ukuyikhuluma lento why singafuni ukuyikhuluma ingoba sifuna ukumbesa isikhathi esikusona sisimbese ngobungcwele bese siyishintsha indlela akhulume ngayo ukuze kwande imisebenzi yethu hayi indaba kaShembe ngicabanga ukuthi Mahlase njengoba sila asizile ukuzovikela imisebenzi angakhulumanga ngayo kodwa sokhuluma ngako ukuze abantu abafikayo namhlanje bazi ukuthi konke okuningi sikubona namhlanje uShembe wakhuluma ngako njalo sikukhulume kunje ngoba kunjalo bese ke siqaphela ukuthi khona incwadi ekuZaga no uGalatia singakusabi lokho okusho lencwadi kaGalatia 4:16 ngabe sengaphenduka isitha ngokunitshela iqiniso na singakusabi lokho singakusabi futhi lokho kusencwadini yabaseFilipi ngoba kuzokwenzeka nako ithi ke leyo yabaseFilipi ngoba isikhathi manje lapho khona abantu benza lento ekhulunywa ngayo la siyalulekwa la kuthiwa mawubekini lo mqondo owawukhona Philip 2:5 mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu owathi enesimo sikaNkuluNkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu kepha wazidela wathatha isimo senceku wazalwa waba ngumuntu wabonakala enesimo somuntu umuntu cabanga ubhombela ukube kwakuyilesikhathi samanje lamadoda ayemzingela wengawakhomba ngomunye anyamalala kodwa wathi angihlupheke njengomuntu ngoba ngithunywe ngumuntu ngithunywe uNkulunkulu isimo sobuNkulunkulu akasebenzisanga ukukhuphuka manje isikhathi samanje isikhathi lapho khona abantu bengafuni ukuvuma bengisabeka le ndaba ukuthi masakhumbula inkosi ilanga ikhulumile ngokuthi kuyohamba kube khona intaba angithi sikhumbula yona le intaba ezimbili sikhuluma ngokuthi siya kuJanuary siqhamuka esikhumbuzweni senkosi ilanga siyapi siya kuJanuary sesikuthinte konke uba zikho lezi intaba ezimbili ngabe sithiwe iqambamanga ngabe sithiwa inamanga yeah Prophet wamanga phela Prophet wamanga manje zibe khona intaba asingayimbesike ubungcwele bethu kodwa sikhuluma kusho ukuthi wathi khona intaba ezimbili
noma ke singazochaza ukuthi wathini kodwa into abeyimbili wakhuluma ngazo so kumuntu ngamunye ke ukuthi ofuna ukwazi ukuthi wathini ngale into abeyimbili angasifonela ngesisho la public angithi sihlonipha ukuthi kambe sengaba isitha kunina ngonitshela iqiniso manje ukuze kube khona abantu abafuna ukuzwa njengoba injalo abafone so batshela wathini njengamanje soyikhuluma ngoba asilaleli ngokufana kodwa abantu abalalela bese befaka indaba kaNkuluNkulu endlizweni zabo abafone siyobatshela ukuthi wayixoxa kanjani indaba yindaba kodwa wakhuluma ngeintaba ezimbili kodwa ngoba sabantu asizokusho ukuthi wathini ngenye indaba angazi Mahlasi njengokusho umfundisi ngoba uthi mawukhuluma bese kube ngathi uyahlasela kanti ukhuluma sasikhona kanti into efuneka yiyo leyo kodwa intaba ezimbili wakhuluma ngazo nasekuphakameni mesikhuluma ngokuphakama abantu namhlanje bayixoxe leyo ndaba ngiyakhumbula 1965 ngase ngibhekile 1965 mina ngangena esikoleni ngalowo nyaka akukho engingakwazi ngakhombisa umuntu nala kangihleli khona sasihlele endlini yaseGenyezini sase sixoshiwe phambi kwenkosi ngoba sasiba ngumsindo sikwase kuthiwa sihlale lapha eduze kwaseGenyezini sasihlala khona sigadwa uncwane khona ukuthi singawubanga umsindo sasihlala lapha silengisa inyawo around iGenyezini sibheke enkosini sibheke sihleli phezulu sibabuka phansi eParadise uyayibona indawo engikhuluma ngayo Mahlasi sasihlala lapho ke silengisa inyawo ayikho ibhasi esasingayazi miduma thina ukuthi uyabona ke le sound i110 leyo ukuthuthuka kwamaqhaqa le bus eduma manje inyoni yandiza khona inomsindo ushaya para yes siyazi ukuthi mokhala leyo ke inyoni yandiza ke leyo ipipe likaThalaza baby ibhasi ngaluThalaza baby sasilizwa ipipe lamabhasi ka SNS sasilazi kucrash osha lo mgobhozi sasiwazi yabona kumgobhozi ke lodlu lapho siyingane siwazi wonke lamabhasi sasikhona ngeParadise ethi inkosi yasekuphakameni ngeke ngisho wonke kodwa ngizokusho kodwa ethi ngelinye ilanga bayodlula abantu la bethi yeke ubuhlo babula ubani okhuluma leyo nto yayithini mithi yeke ubuhlo babula asikusho lokho yini ndase singakusho ingoba yonke into sifuna ukuyimbesa bese kube ngathi uShemba kasho ngolutho ngesikhathi esikusona washo yeke ubuhle obabula ibuphi lobuhlo obukhulunywa ngawo mudlula kaMawula muthi left enhla kwesitolo sikaMawula esisha singaphesheya esasingekho lapha ngaphezulu kwaso kwakukhona lapha imeli go round esasilulekiwe thina ngoba omubi kade ahlasela kwakuthi kusesigcawini kugidwa kube khona imerry go round siyeluleki ukuthi aningene esitolo kaMawula sasingangena esitolo kaMawula naleya mdlalo ebakhona eyayiba khona bakuJuly izoba ngisana noShembe uShembe ngala kuyagidwa ngala kudunyisa uNkulunkulu ngalapha khona imidlalo indiyalibona ukuthi nayi imali kuzothi kugcwele abantu lapha mina ngibabizela la ubabizela la ingane izohamba ziyodlala lemidlalo kodwa thina sasiluleki ukuthi singayi lapho khona ingane kwane yePiper yebo uyayazi Mahlasi ngisho ukuthi ke isikhathi esikusona uma ukuze abantu bayivike lento ekhona manje ukuthi kuumhlangano kube kukhona izinto ekaqeda izungu eduze kumhlangano yaqala ilethwa izitha ikaShembe namhlanje le isiyenziwa abantu abangaphakathi kuthi kukhona umhlangano ukukhulunywa noNkulunkulu khona izinto ekaqeda izungu eceleni sasikhuziwe kulezo zinto ekaqeda izungu siyibonile kukhanya amalamba amahle akudonsa asesihogweni ekhanya eduze kwaselokhuzeni kwasesigcawini manje na ke namhlanje uyasho futhi iprofeto zakhe uthi uNkulunkulu wasekuphakameni usenqobile izwe ngaphandle kodwa okulukhuni omubu sengene ngaphakathi umbethi ngube emhlophe uyena lo ose organize izinto ekaqeda isizungu
kuumhlangano khona uqeda isizungu khona la manje na ke uthi ke omubi usengaphakathi usengene ngaphakathi uzoqhubeka ngesikhathi isikhathi manje sithi 10 to 5 ake ngidlule la usumkhumbuza into oyikhulumayo nje ngoShembe ethi ngingathengwa kaMawula isihlabelelo 46 esithi phakama Afrika funa umsindisi kuseyisikhathi esihle ziyakushiya izizwe phakama Afrika funa umsindisi namhla inhlekisa yazo zonke izizwe phakama Afrika funa umsindisi namhlanje isigqili nesigqilikazi phakama Afrika funa umsindisi awu nakho sabetha jomba lehlabelelo ngisasifuna esenge emavesini amabili okugcina namhla siyiziqwashu zokwesula inyawo zezizwe phakama Afrika funa umsindisi namhla amadodakazi akho ayizigqili zezizwe le ndaba oyikhulumayo umfundisi uShembe wayengafundisi beyigqili zezizwe ingakho akha izitolo zokuthi ke singathatha umnotho wethu usuyise ngaphandle ngoba awusizi ngalutho into ayibona kudala lento namhlanje usubona amamola akhiwa yonke indawo nganoma bese ikhuluma nawe wena emshumayeli siyeza ikhuluma le ndaba akhiwa yonke indawo kuthiwa intuthuko kodwa labelungu laba bazoncela igazi lethu bathatha umnotho wethu bangasiniki lutho in return sebewakhile kuthiwa hayi amathuba omsebenzi cha sizokwenza nanga ukuthi sesiyizigqwashu zokusulela inyawo izizwe hayi ukuthi amathuba omsebenzi sokwenziwa igcila ingane zethu zokwenziwa igcila la zinganikwa nalutho ngoba komali ethena abayiholayo kudlalwa ngabo nje bengena ekseni basebenza azishiyi mnotho lamabhizinisi phakathi kwabantu uShembeke wayisakha izitolo zakhe wathi ngayithatha imali eniyise lapha ngoba ayizonisiza ngalutho le yayithenga ephakameni imali yayondla izintandane yayondla abafelokazi yayifundisa ingane khona la iluleka khona ngithi ngiyabheka ngokuthi kwenziwe njani ngezitolo uthi umuntu ungasigcineni impela ngithi ngiyabheka la ngiyengayifunda izona la ikhuluma khona ngokuthi singathengi ngaphandle ngiyakhumbula ekuphakameni bokukhona esitolo sasekuphakameni bokhona izinto engikuyitholeka Khasimbi bokhona indi uKhasimbi bokhona izinto engikuyitholeka kaMsikatshana bezinegama khona Jamangweni T sazi uJamangweni T kusa lisacashunwa ngesipunu noma ku2 cent noma kuyimalini noma kuyisenti kucashunwa ngesipunu kufakwe ephepheni igoqwe kube nezinhlangothi ezintathu ephepheni kufakwe phakathi kwakhona uJamangweni T kukhona uMamzulwini T uMamzulwini salwazi sasihlala eJamangweni lezi zinto zayiqanjwa ukuze wonke umuntu athenge la ebhusha kwakunebhusha ekuphakameni kwakulanga wayesebenza khona uyise kaMvangeli ulanga nangu la ngasohlanga kwakulanga oyelapho noThabethe Thabethe ufike emva ngicabanga ulanga oyephambili Thabethe kwanje baba inolaka hayi wengenalulaka abantu wehlala ehlekela wehlala ehlakela nje kwakuThabethe bese kuba khona isitolo kwakukhona isitolo kukhona itea room kukhona ihotela kukhona ibhusha zonke zo4 lezi la ihotela kwakukhona amagwinya sekuphakameni enziwa uMasikhakhane ngiyaphi nalento ngibona ngifunda lesihlabelelo nje lento ekukhulunywa ngayo namhlanje emshumayeli ethiwa black economic empowerment yaqalwa ekuphakameni uShembe akazange ayikhulume wayenza practical uhlale ekhuluma umfundisi la ngomama babedayisa eBish obasket ubuhlalu amaNazaretha wana afike nokudayisa imshanelo uShembe watshala imsilinga lapha ekuphakameni
so lena makhunya ngo fayeke lezi zinto ngempela ngabe sikude ukube sahlala kulezi imfundiso ikaShem ngikhumbula inyanga yezulu la ebuhleni la ebuhleni abelungu sebebona imarket uthi hawu kunabantu abangaka abahlala emacansini base bakawa beplastic Africa Nazareth asephethe amacansi amahle eplastic uthi ayilingcono lele plastic ngoba noma lina aliboli hey wawavala umuntu wasezulwini wathi ngaphinde lento ingene namhlanje alamacansi awakho namanje asavalwa ngoba wathi nithatha imali noyinikeza bezizwe uma seniqala senithenga lamacansi enifika nawo labafelokazi abondla intandane ngalamacansi laba nithi abenze njani finish black economic empowerment wayenza practical akazange ayikhulume ukuthi ngento ekuthiwa i-black economic empowerment wayenza ithina esesihlula mfundisi ngiyabona angifunde lo mthetho wasephakameni yeah lapha emzini wasephakameni khona izitolo tea room kanye nehotela lezi ndawo akalibalanga ibhusha la ngicela ukhohlile zilungiselwe ukuba bonke abantu bathenge kuzo yonke into abayifunayo uma beze lapha emhlanganweni kanye nalabo abahlala khona phakathi komuzi niyacelwa ukuba nizisekele lezi ndawo zingawi ngoba zakhelwe nina uma umuntu ephuma ahamba ayothenga kwezinye indawo eshiya impahla ikhona lo umuntu unecala ngoba lezi ndawo zakhelwe nina uma uthenga kuzo uyanikela futhi uyazisekela ukuba zingawi nani enisebenza kulezi ndawo nibamukele kahle abantu bangasoli lutho uma bethenga bathenge ngothando nangokukhululeko uma nigcina kahle umsebenzi wenkosi nani niyobusiswa ngokwenze njalo fika endlini yesonto sokomunye umthetho ke lo akufunde nawo masufundile uhighlight kahle masufundile fika endlini yesonto ngesikhathi esifanele ingakavalwa inkonzo noma umthandazo uma ufika inkonzo isivuliwe uyobe usungaphandle ngoba ifoto lasezulwini liyobe selithathiwe ngiyayithanda ke ngiyithanda ngoba khona into esengiyibokile yeah kumenyezelwa isonto ngo5 to 9 manje ngikhuluma into manje kumenyezelwa isonto ngo5 to 9 abantu bangene kumenyezelwa angabi nasikhathi sokulinda bese bekhohle ukuthi kwaba khona insimbi kunjalo ebiza abantu ukuthi abangene esontweni ekhala ngo4 to 9 kunjalo bese kuthi ngo9 o'clock bese kukhala isikhumbuzo kuyaguqwa mawuqeda ukuguqa bese uqala inkonzo yeah ngo9 basangena abantu ngo9 namhlanje abantu bayangena ngo9 eke sifunde ukuthi kwenziwa njani uma ufika isonto selingenile uma ufika sekufundwa incwadi uboma ngaphandle kuze kuphele ukufundwa ngoba uma ungena kusafundwa uyaphazamisa kwabalaleleyo uma kuhlatshelelwa ngena lokho kulungile uma kufundwa kuyalulekwa kwaqalwa nje kwafunda umthandazo linda uma sekuhlatshelelwa bonga nuthi ngoba sokuhlabelela abantu kodwa uma kukhulunywa ngezeluleko kusho ukuthi ukuhlabelela okunye ukufundwa okunye makufundwa kusuka kufundwa amazwi kaNkuluNkulu okufuna ngene kubantu uma kuhlatshelelwa kuhlabelela thina sonke usungangena ke ngoba senzani siyahlabelela kodwa makufundwa uphazamisa umuntu enye izinto lezi abantu abangazazi ukuthi ungangeni kufundwa ngoba makufundwa once waqalaza umuntu akasambuki lo okhulumayo njalo hayi ihora lesihlanu manje Zinanda 88.4 FM. Summer is way. Khumbula
Phakameni Nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lolimlaleli olubanjalo njalo ngamasabatha ekseni njalo nje ngamasabatha ekseni kusuka ku4 kuya ku6 sisuke sihleli khona nawe la sithi sikhumbule kuphakameni uphi umjinto umfoka amadlala wathula nje manje umfoka amadlala kusetshenzwa ke umjinto umfoka amadlala ethi wangidala uye lo show lapho ngeinsimbi kade safunda incwadi la kumnandi ekuphakameni ngoba akulona iBhayibheli kuphela ngisho uhulumeni angazivala manje ethi yekani ukufunda iBhayibheli sinazo incwadi thina kaShembe imfundiso zakhe ikhona nje singayihlalela kuzona nje sifunde nje kakhulu kabi futhi sihlaziye nga111 yabo nje sidonse ngisho isihlabelelo 46 siyakutshela ngeblack economic empowerment siyasihlahlela sikhuluma ngisho nangecolonization ukucolonize kwabantu masithi namhla sizigqwashu zokwesulela inyawo zezizwe kwakuyicolonization yonke le yabo nje lesihlabelelo sisodwa sikhuluma indaba enkulu kabi uthi mawufika lapha egcineni ku verse 5 sithi ufuna umsindisi namhlanje amadodakazi akhe ayigqili akho ayizigqili zezizwe uyabona nje iparagraph lokuqala ungakhuluma indaba endekabi uze uyophuma ku5 siqale ngo4 kungaze kushaya u6 nje sikhuluma ngalesihlabelelo analyze ukuthi ke yena kuShembe wathi mayibona lesimo yena wayise enzani isikhathi ke manje sithi 8 minutes past 5 o'clock mshuma angibonge Thabo Sambothi mfowethu umfundisi usekhulumile la wakhuluma ngezinto esikhuluma ngazo ukuthi uShembe wathini kukho konke lokho akusho uShembe wengasitsheli ukuthi sibukele uma sekwenzeka kodwa wayesitshela ukuthi esiqwashisa ngamanye amazwi asokugwema size singangeni kukho konke nje akushoyo lokho esithi wakusho singofakazi bakho okusho ukuthi uma singakulalelanga akushoyo samhlubuka manje ke uma ubheka ke kukho konke lokho akushoyo ukuthi simhlubuke kangakanani siyaphila la siyakhona abantu abahlubukile bayaya yini la kuyiwa khona indaba enkulu ke yonke leyo sike sathi kancane la Sambothi ngesonto ledlula ukuthinta ukuthi kunezinto sizenze thina zibuyele kithi azivamisile ukubuya kahle ngoba zisuke zivele zizimbi kuthi ezinhle sizenzayo zibuye nesibusiso bona abantu bephumelela ukwenza kwakhe sokumzuzisela lokho kuthi okubi esikwenzile sekuvuna singakuvuni kodwa kube kuhle mase kuvuna sivuna izibozi sivuna izibozi ngoba sitshale zona into ebhlungu ke le kodwa wathi ke lokhu kuyawukwenzeka ungakafiki nize ningangeni khona
nize nenze akathi amandisi military karma yayizwa ke leyo nto bathi abelungu what goes around comes around uyezwa ke manje sekunakile lo ukuthi wathi ushembe uma sekufikile lokho siqaphele kanjani singakwenzi hayi thina sinandaba nakho uma sekufikile singena kukona sithi sesiphakathi bese siyakhumbula kancane hawu iyo lento ushemba ayishoyo konke nje akushoyo wathi kophuza utshwala la wathi koba khona izangoma la ezazi ingekho wathi kodwa kuze isikhathi kunjalo namhlanje manje ke ngeke sikusole ukuthi Njomani yini ube isangoma ngoba inkosi yathi izangoma ngeke zibe khona yayitshelela thina ukuthi size singangeni ebungomeni kodwa buyoba khona isikali lesi ukuthi kuzoba khona kodwa nina ningahlanganyeli nazo le ndaba yokuthi thina sikhethiwe la indaba la ikhona ila kufike kucace khona lakho ke ukuthi hawu abakhethiwe ngeke bakwenze lokho abakhethiwe manje sikhethiwe thina manje senze konke mhlawumbe oyakhona athi nangu nje umkamfundisi noma umkamshumayeli uyisangoma nakho ke pho kunani oh hayi ke nangu umfundisi nje uyahlola she kanjalo nangu umfundisi nje hawu kanti manje nasizokwenza lokho ngoba kwenziwa umfundisi kwathini kanti yena lapho la sikhona asixheke umuntu kodwa wathini wathi kuyoba khona nize kodwa nina ningangeni ningakwenzi lo senza kona lokhu kushemba athi singakwenzi salungile hayi ndaba nansi indaba enkulu ngoba usho njalo umethi nje singakwenzi mase sikwenza sofika ekhaya bese thini abangena benza lokhu la endlini mnandi nje umesangweni angeni lokhu la ngoba kuzongena iphunga lalento athi size singangeni kuyo sangena thina namhlanje sikhuluma ngotshwala khuluma kahle uthi utshwala bukho la ekhaya kodwa yithi namhlanje sithi hayi ngeke umsebenzi uyenza kanjani utshwala bongekho kodwa washo wathi kuyofika abayothi iphuzana kodwa nina nize ningakwenzi lokho asihlobukile angazi la mahlazi sithi sihlabelelo sami noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu nilethe imnikelo yenu ngenjabulo emzini wasephakameni akayiyamukela uma ningalaleli ukugcina usuku leSabatha emazweni onke aphansi kwezulu nilethe imnikelo emzini wasephakameni uthi ke ngelinye ilanga uthi noma ngehla ingilozi ezulwini ithi phumane kuphakameni ningaphumi umbuzo wami ke munye iseluleko sakhe sokuqala lesi funa siyiqaphele lento kamumva uthi uqala wathini noma ngafika ingilozi ithi phumane kuphakameni ningaphumi kodwa amazwi okugcina esekhulume ngokucisha kagesi eWales uthi phumane emzini kaNkuluNkulu uNkulunkulu ahlali nabantu asizimbili lezi zinto manje ningaphumi emzini wasephakameni usethi ke manje phumane kuphakameni uNkulunkulu akahlali nabantu kwase kwenze njani ngesikhathi sethi phumane kuphakameni asasihlubukile sase sihleli ngendlela ongeyona yokuhlala khona ayisho kwakunendlela yokuhlala ephakameni yebo indlela yokuhlala ephakameni kunokukhuluma kokukhuluma ephakameni kunokuhamba kwakhona kunokuhleka kwakhona mokuthiwa ningaphumi kusuke kuthiwa ningaphumi nasemthethweni wokuhlala khona ningaphumi nasemthethweni wokunyathela khona ningaphumi ngisho emthethweni wokuhleka manje na ke uma sihleli ngokuhlala ongekona ukuhlala ekuphakameni sikhona nephakameni uma sihamba ngonyawo ngelona olunyanjwe ekuphakameni sisekhona nekuphakameni asikho lo muzi wasekuphakameni umuzi omkhulu kakhulu kukhulunywa ngawo la 12 Deuteronomy kuthiwa 12:11 kuyothi indawo uSimakade uNkulunkulu wenu aya kuyikhetha ukuba kuhlale kuyo igama lakhe nikuyise lapho konke enginiyala ngakho
Iminikelo yenu yokushiswa imhlatshelo yenu okweshumi kwenu umnikelo okuphakanyiswa womkhiqizo wenu nezethembiso zenu ezikhethiweyo enizithembisa uSimakade niyothokoza phambi kaSimakade uNkulunkulu wenu nina namadodana enu namadodakazi enu nezinceku zenu nezincekezi zenu nomlevi ophakathi kwamasango enu. Ithini incwadi yeSabatha? Ethi dumisani uJehova maNazaretha nezizukulwane zenu. Seluleko leso. Namhlanje izizukulwane zethu ikhona neSabatheni. Azikho izizukulwane zethu. Ingakho sethu uNkulunkulu akahlali nabantu. Ingoba siqale salahla izizukulwane zethu, izingane zethu sathi seSabatheni zayishaya inyoni. Kunomfana iqala lapho le ndaba. Ngani mokashanga seyini. IseSabatheni ePhakameni Nkosi ilanga ikhona. Kufika inyoni ifika ihlala la. Hawu, kuthi inkosi yabuza nayi inyoni izomangala. Umfana ukhona umfana ngithi wakashangaza impela. Akekho eSabatheni. Abazali bakhe baseSabatheni. Yena uyoshaya inyoni izomangala ukuthi lo usethatha isidleke sabatwana bakhe. NgeSabatha Samboni ifika endlini yesonto ize kumnikazi ukuthi njengoba nje izovula icala kunengane ezalwa yilabantu abalwa mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwane zenu. Azikho izingane zethu la isizukulwane siyozingela manje la umbuzo wami munye uma sithi namhlanje sisekuyona indlela kaShembe siziqhenye sikuyiphi uma sisesontweni izizukulwane zethu zingekho sihlubukile uthi kuMahlaza konke esho uMahlaza uthi kuthiwa singaphumi uma singasaphumile ngeke ngikhulume ngalento betrayal, destruction nesalvation. Uma uNkulunkulu simdayisile sakhohlwa uye sizongena encithakalweni. Uma sesisencithakalweni sikhumbule ukuthi sizobe sibaningi encithakalweni kodwa kuzobe kukhona abantu kule ncithakalo esikuyona abayikhumbula indaba kaNkulunkulu njengoba sila mahlasa ngoba sithembekile. Kodwa sila sivuke ngo4 sikhumbula umthetho kaNkulunkulu. Asizile ukuzokhumbuza abantu indaba kaShembe ngoba siyigcinile. Nathi ngilanje izingane zami ngizazi ukuthi imali sizokhumbuzana. Kodwa sizokhumbuzana ukuthi umuntu onamandla bazokusho bethi ziphe zakhe izingane. Kodwa wena unamandla ukuyiqoqa. Mhlambe mina ngokukhumbuza wena lo yancwadi ka33 ezekela ithandwa kakhulu uThingo verse 8 ethi uma ngithi komubi umuntu omubi uyawubhubha wena ungabusamtshela umubi ukuthi uyawubhubha lo umubi uyawubhubha ngokwenza kwakhe kodwa igazi lakhe ngiyolibuza kuwena ongamtshelanga ngamluleka ngisoni kodwa ngizoluke kuleyo mubi ukuthi umuntu omubi uma wenze nje uzobhubha ngokumtshela asinde umphefumulo wakhe. Mina sokungenzeka noma ngiyisoni kodwa kuthiwa ngenxa yokuthi watshela umubi ngakho ke akufanele ngobubi bami ukuthi uma kukhona umuntu owenza ububi bese ngivala umlomo ngingamtsheli angimtshele ngoba ngenzeka ukuthi ngokumtshela kwami bese kuthiwa ngoba wena wasindisa umoya womuntu engathi uzobhubha wena ke manje usuzosinda ngalokho. Ilokho okudala sibela sihlalela akonke singcwele sikhumbuza ibhaliwe kule ncwadi akade sikhuluma nomshumayeli ngeSabatha edluti abantu abathenga incwadi bayizwele bona ukuthi kuthiwani leyo ikhulumayo nje emfundisi umthetho ovuselelwayo wabahlala ekuphakameni isihloko sakhona sisho njalo umthetho ovuselelwayo oqondene nabantu bonke abakholayo abahlala lapha emzini kaNkuluNkulu nabantu abafikayo khona kufanele bafundelwe umthetho ngezikhathi zonke. Lo mthetho ukhuluma ngomuzi owodwa kuphela kepha ukhuluma ngemizi kaNkuluNkulu
esezindaweni zonke ukuthi akwenziwa okubi kuyona. Uma abaphathi bomthetho kaNkuluNkulu bengawunakile umthetho bengawesekeli abantu abaphendukayo siyayi highlighta ke le abaphendukayo bazokwenza njani bazowazi ngani umthetho uma kungakhulunywa ngawo na kunabantu abaningi abajeziswayo ngokwephula lemthetho uma sebehambile emhlabeni kuthiwe abayigcinanga imithetho kanti abaphathi abangafundisanga kahle imithetho nezimiso zikaNkuluNkulu ngizogcina la ngeke ngisayiqedele kunjengoba ke desho umfundisi ukuthi asingakweqi ngoba nakho thina sithinta nathi asingakweqi kodwa ukukhuluma kunjengoba kunjalo wayethe kodwa yena ukuthi mina ngiyehluleka cha mina ngiyehluleka kodwa yena wathi wena ozokuzwa lokho uthi hayi angamlandeli angenze lokho akushoyo ukuthi kwashiwa inkosi ukuze uphile kukhona izwi la lokuphila izwi lokuphila uqonda umuntu njengoba ngingaguli nje nginjena ngiyayiphilela mina kanti kushula umoya nenhliziyo nenhliziyo uma kukhulunywa ngezinto njengoba inkosi yasho nje yathi kuyoba khona ukuthi la kodwa nina nize ningakwenzi ukuthi ngoba bayobe bethi lokho nalokho sekulungile manje sokungenziwa uthi cha uShembe wayethe asingakwenzi ukuthi bese wena ukuthi hayi ngoba nangu nomfundisi nje hayi into esiyona into esiyenziwa le lento esiyenziwa wayetheni kodwa yena ngoba wayetheni noma bangayenza abanye nina ekhuluma nathi phela uma ukuze kuvele ubuhle kufanele kube nobubi ukuze phela kuqhathaniseke kunjalo ukuqhathaniseke manje ke yikho lokhu ke ukuthi ke niyabona njengoba nila kuzinto ethize ibe nje iyoba nje ibe nje uyabona kube khona ubuhle kulento ayishoyo ezayo athi kodwa uShembe akakushongo lo akushongo nje uShembe lo wathi uShembe nina niyoba nje nibe nje nina ngoba nina nikhethiwe 1960 konje lo ubamncane uthisha wenu wasento isikole wasitshela ngayo ithi phezulu kwentaba inhlangakazi 60 noma 62 ngisazi kwakude 50 years 60 kwakude 50 years 1960 la ekhuluma khona phezulu kwentaba inhlangakazi ethi hey 1960 usekhona omubi usephakathi kwethu ungakanani namhlanje if ngo1960 ethi kuphume ethi namhlanje kuphume abafundisi abashumayeli nabakhokheli bakhona behlile basesihogweni mala phakathi kwenu 1960 uzokhuluma ngale ndaba leyo ukuthi nizobabona abanye beponda imlomo yabo ibabovu nezipho zabo abanye baba nezinwele ezinde njengamashobe ehashi namhlanje akabikho mahlaselelo akabikho kakhulu iyaqala ke manje siyayibona ikhona nje hayi manje lokhu usekufakazela ubaba mkhulu akushoyo kwaqale yena ubaba mkhulu ayisho njalo wathi abantu abami kuzisikhathi la niyohlala yizwa le ndaba hayi la niyobabona la niyohlala nabantu basesihogweni ayithulela nje ogogo bethi kambe labo babachaza futhi basathula phela nangusakhulumile mafiyeni kunalabantu abachazayo bathi bayababuka inhlobo labantu ababenimlobo ebomvu kube konje njani abantu kube beyabanjani wathi niyobabona nangoke sechaza yobabona ngemlomo ebomvu nenzipho zabo boyipende bafisa labantu ngoba phela zikhona inyoni mgabhe imkholwane ledla intashinge intashinge edla imkhuhlu zithi wa zinemlomo ebomvu ziyaziwa le uthi kodwa kobe kwabantu baqhamuka abantu bemlomo ebomvu abakho namhlanje uthi abasesihogweni khona la phakathi kwethu uthi kodwa nina nizengenzi njengabo uthi ngiphathela ngisho ukudla kodwa nina nizengenzi njengabo nansi into emnandi nje ukuthi ilelo nje limile ukuthi nina nizengenzi takhethwa thina sikhethelwe njengoba umfundisi kedesho sikhethela ukuhleka
sikhethela ukukhuluma sikhethela ukubuka sikhethela nokuhamba ningahambi njengalabantu thina nje asiweqamatshe kodwa babe bekhona la manje ikhuluma ngathi ukuthi kuze isikhathi esiyoba njalo siyofika la kinina kodwa nina ningaphumi kuloko ushemba benitshele khona uma ke sesiphuma ke emgabhi sibo siseyiba abantwana bakaShembe asihlubukile mabili amathimba la njengamanje kunjani khona leli thimba elemukele lokho kwathi wasingakwemukeli bese kuba khona ithimba elingakwemukeli lokho kufikile ilapho ke lapho sime khona thina kuleli thimba elingemukeli lokho ekufikile ngoba sitsheliwe ukuthi kuyofika kodwa nina ningangeni khona sima lapho uthi iqokelele uma nje lapho besilima kuthi hawu wasala yedwa amiyekeni sala yedwa uyena ke loyo kufanele ukuthi ke owenza lokhu uShemba kushilo ithi ke indaba bhovungana engicabanga ukuthi kufuna sikhwele phezulu kakhulu singakhohlwa yona yebo abantu abalalele abayilalelisise lento uma eBhayibhelini kusambulo ayikho into ekhulunywa eBhayibhelini okufanele ingalaleleki njengamanje ibandla lihlukene ka3 noma ka4 noma ka5 kodwa ubhlungu esinabo yilobo bokuthi uma ngine faction yami ngikuyona bese ngithi ifaction yami yona uShembe ukhulume ngokuthi kuzohlukana mase ulalela kahle indaba elapha kusambulo mokukhulunywa ngo144,000 u144,000 kunabantu kubona ngesikhathi sencithakalo kunabantu ababe kuphawu lwesilo o6 abathathu kwase kuba khona abantu abanqabayo ukubeka uphawu lwesilo o6 abathathu mabhaso bheka o6 abathathu ithi inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga ikhuluma ngentombi intombi yayiphethe kahle okwahamba ngokuyiphatha kahle kumbe akuyonto yokuqhenya le ithi le ntombi mayisikhuluma isiqhenya ithi igama lami ngoba sengidelisa insizwa sengudelisa insizwa sengudelisile ngidelisa insizwa Sathane uyajabula uthi hawu ngizangumhlole lo seqhenya uqhenya ngento ongayiphile wena ongayenzile wena usethuma insizwa zakho uSathane zasesogweni ude ke nihambe niyobona udelisile udelisile ngempela ufika kuyise uthi kuyise ungasishintshi igama lakho usho njalo uShembe ungasishintshi igama lakho yafika lezinsizwa ziyafika ngithi sofuna udelisile uthi isawala amantombazana ayekho udelisile la ekhaya khona nosibani kanti hayi omunye wengane zakho uyise bese ekhipha lezi angayithembi azazi ukuthi vele ziyaphuma ehambe ibuka izinto ethi yafika kuthiwa akuyena lo akuyena lo ekugcineni bese kusala lo thembekile owaziwa ngokuthi uyamazi uNkulunkulu ebese athi hayi sengikhipha ukugcina ke manje amkhiphi zithi le insizwa nangu athi uyisa umntanami wena ngoba kwathiwa uyintaba yepheza isiqhamungaphi le kaqhawe kwathi uyinhla isuthu wena wawusuba uqhawe unqobephi ungakafika ezulwini usudelisile wena isithi intombi hayi baba ngabona nginqoba ngase ngithi ngudelisile sithi ke le insizwa lona ke uselishintshile igama lakho wamnika lona okwela sezulwini useyinika igama lasemhlabeni kuthiwa sitheswa zayiphenduka ziba izinja le insizwa zaziyibamba le ntombazana manje na ke ithi into engiyikhulumayo la yinye ithi isambulo sithi khona ibetrayal ukudayiswa kaNkuluNkulu khona idistraction incithakalo bese kuba khona salvation uthi kuShembe mesithembisa uthi kuyothiwa kulomuzi yekubuhlwa ubula uthi kodwa kugcineni thina aboShembe siyobuya
ubuhle bakulomuzi buyophindwa kasikhombisa amen isikhathi esikusona ke ubani osenamandla okuqhenya athi thina sikulomuzi siseJudiya thina segenyezini thina sendaweni ukuthi iwona wona okwakhulunywa ngawo kwathiwa singakalinqobi ithuna na asizolahlwa yini akukho nesikhonile uthi mfundisi lento yokuma uyigabise esikhundleni sokuthi ngabe ubhizi utshela abantu umthetho kaShembe ukuthi abaphenduke yes ngoba phela umsebenzi loyo hayi lokuthi imi lokuyishaya isifuba ngoba kukhona abazenzayo lezi ithi incwadi le kade ngiyifunda manje baningi bathi mabefika ngale bakhale bathi abatshelwanga umsebenzi ke manje njengoba nila ukuthi ke noyenzayo lento khona oyenza ngempela ongazi othi mayeza uthi hawu kanti akwenzi ukuthi bese vele ayeke phansi kunjalo ngifuna ukuthi aphenduke ngifuna ukuthi ke Thabo 144,000 yeah wenziwa abantu beinhlangothi ezu12 zabantwana bakaIsrayeli cabanga ke bona babe baningi kakhulu kunathi kuhlukane kwabo babe u12 bona thina sibancane kulo 12 kuthiwa uhlangothi ngelingalunye uNkulunkulu wathi 12,000 kuBenjamin wathi 12,000 kuSimiyoni nakoRuben kwa 12 lo 12 abantu abathi hayi engathi okhokho bethu abasitshelanga lokho ithini ke indaba namhlanje sikhuluma ngezinto ezayishoyo ilanga isiprofeto nentshumayelo ikona kuyosibuyisela kwisalvation uthi mfundisi kumina ngihleli ngikulalele yeah Munye uShembe linye izulu yeah noma munye umthetho noma thina singahlukana sibo u12 kunjalo kodwa la siyakhona linye ikhaya yeah kwaphela manje lento yokuthi ke ngithi yimimi ngenze ngazuthi njoba sinenhlangothi la nezulu futhi kukhona elami elingcone elinoShembe ongcono kunalo wena okhuluma ngaye manje uma sizondana la sizohlala kanjani ekhaya ithayaminto ukuthi umaphi akusemqoka into esemqoka ukuthi la ukhona uhleli khona enemthethweni kaShembe uthe imizi yonke uthe la ukhona uhleli kuona umthetho kaShembe kwaphela nje wathi noma ngakuthi uhleli kobonakala ngeyena kodwa wena uhleli khona nemthethweni akuthi nimebedansa na usukuma udanse lokho kwathi akuthi nimebephuza na uphuze uma bebhula akuthi mebeza ngomeni na uyeza ngomeni yini umunga ngoba umuzi kaShembe ukuphakama imizi yonke le kaShembe kunjalo umthetho singathi imizi yonke ukuphakama kunye umthetho umunye kunjalo noma ukuphakama kubili kunokuphakama kwasemhlabeni nokuphakama khona incwadi la esike sakhuluma ngayo isihlabelelo esithi ngingene kuphakameni mangisuke kuphakameni ngiyongena kuphakameni phakama masango kuphakama no ilethi lapho sengiphuma emasangweni yona lapho sengiphuma emasangweni ithi ngiyojabula ngithokoze sengene kuphakameni kodwa iqala ithini lapho sengiphuma emasangweni asekuphakama kukhuluma ngamapha amasango la kukhuluma ngokuphakama okuthintekayo ngokuphakama esikunyathela ngeenyawo mangifunda ithi lapho usengiphuma emasangweni asekuphakameni mangihlobe ngiphelele bese ichorus yakho hayi wenhliziyo yami mawunikela umoya wami imnduze yasendle uhlobo uphelele verse 2 lapho sengibona ngikushiya ukuphakama kuba ukuphakama okushiyako mawuhlobo umoya wami ungadingi lutho bese uthi 3 lapho sengisondela ensimini yaseEden ngiyojabula ngemphelele sengiya ekuphakameni lapha ngisase ngilifunda hayi yilo lelo kugcina ilento ke ngophuma ekuphakameni ngekuphakameni ngophume ekuphakameni
uyabona lokuphakama loku kwenyama kungenzeka kube all over la uShemba anyathela khona kodwa khona ukuphakama kumphefumulo okuyofuna ukuthi ubuhleli kanjani ekuphakameni okunyathelwe ngenyawo ekuphakameni okubonwa ngamehlo ubuhleli la kuthiwa kuhlalwe khona yini awuhlalanga nejamangweni unonkosikazi wakho kwathiwa kuhlala intandane awuhlalanga nikaBhekuzulu wahlala nendoda kaBhekuzulu kanti indawo yokulinda awuhlalanga yini endlalile indoda uyisalukwazi esingenandoda wahlala kukhona abantu abangenamandoda abangenamadoda okufanele bahlale ejamangweni muzwane kwaphambana ukuhlala ekuphakameni kwasenyameni nasezulwini siyovuka siphambane noNkulunkulu ethu verse 2 lo nasekhaya yeah emzini yawo baba ngoba ithi inkosi imzi yethu ngokusho imzi yethu sekuphakameni yes nakhona lapho uma lemiyalo kaShembe ingagcinwanga uyakhona la kuyakhona ethu verse 2 wale isihloko kade ngesifunda la sithi umthetho ovuselelayo wabahlala ekuphakameni uthi 2 lo mthetho awukhulumi ngomuzi owodwa kuphela kepha ukhuluma ngemizi kaNkuluNkulu esezindaweni zonke ukuthi akwenziwe okubi kuyona ngisho njengoba usho umshumayeli ukuthi nawo lo ekuthiwa owakho wababa wasekuphakameni njalo ingakho phela ufakwa manje kunjalo manje yena ke umele uphakama ingakho abantu lapha kaShem ushoka mhlongo ushoka mhlongo akadlali ngawo umsile shomlo uyabona uma Mahlase sizoyiyeka lento singayikhuluma njengoba nje sizothola icala lathola uMamemela ngangekhuluma indaba kaMamemela owehlala emzini wenkosi lapha eNazaretha lapho kuhlala khona uMama Mtolo uhlala la eNazaretha uyatshelwa uMamemela kuthiwa Mamemela lo mthetho oshuwayo umthetho okuhlala la ekhaya nombani ofikayo emva kwakho uyabuthi boshelwa nomuntu ugcinile umthetho yena kodwa mase kufika abanye ngasabatshela umthetho ukuthi la ekhaya kuhlalwa kanjani la ekhaya kuhlalwa kanjani kufika uNdlunkulu benkosi ilanga kufika uMama Mtolo kufika ngathi omama bani bonke abehlala yebo bese befikile umuntu ongazi kakhulu uMama Mtolo befika usiyasaba ukwatshela ngoba indlunkulu zenkosi abasebona abantu sebeyingilozi ke ngiseka afika thula kanti useneka akulu Mamemela angani uma ngayixoxa nukhona Mahlase akulu Mamemela uZungu ubonginkosi Zungu nangu weshayela ama-truck lamanzi washayela kakhulu nengudla ebekhona wayikhona wehlala lapho nje wekade thatha uNhlangisa inkosi yamphuca uNhlangisa ate ake mfana wakho lo mfana wami ngesikhathi esuka kubo elokuzeni lehluhluku wayolusa kaNhlangisa yafika inkosi yamthatha kanti uyobona lento uMamemela kuthiwa akhulu uMamemela kuze kuphume impethu igcwale phansi ziphuma kuyena kunuka endlini kwakusindwa kabili endlini agezwa kukhithwa impethu ikhithelwe ngaphandle kusindwa endlini hawu lo muntu ogula ungasafi kwenze njani thetho kaShembe uyawugcina kodwa akabatshela abantu wona icala lapho akhuluma Mamemela kufika isikhathi uMamemela uphuma umphefumulo uyamazi umuntu ukuthi mase kuphuma umphefumulo kujabula abantu bathi abantu kwangcono wahamba ngoba usethwele kanzima nabantu bathwele kanzima nje mebengena la ungena sokuvalwa amakhala kuyanuka endlini akhulu athi mephuma ngasemnyango esathi uphuma umphefumulo avela khohlele bambuyisele emuva hlale futhi kuqale phansi kuze kwathi ngokwesithathu uMamemela ebese athi mekhohlele ebuya ebese sicha kuthiwa ngisho ukuthi ngibanjwe yini cha ngibona ubaba ethi baba mkhulu uthi baba mkhulu wena ngakutshela ukuthi otshela abantu ukuthi la ekhaya kuhlalwa kanjani uthi awubatshelanga
uthi uMamela cha baba kwakuyindlu enkulu zenkosi ngangisaba ukuyitshela uthi ke ngathi mina wotshela abantu umthetho wena wawusubona khona ongebona awugodle uthi ke sengivuse ngishiya icala walenze emqubeni uyingane uthini ushembe uthi izeduko zemzuzu akasikhumbulanga kusho ukuthi umuntu uba necala esesesiswini sikanini icala eliba nalo esiswini sikamama uzwisa ubuhlungu uma wakho uphuma nalo kodwa uma uphuma nalo ngesikhathi uphuma uJehova kuthiwa namzwana ubelekthwayo akakushiyanga uJehova usuke ezosula lamacala obuwenza uzwisa ubuhlungu uma wakho awasule kodwa uthi kumamemela sengiyovusa ngisho nawe wenza usemqubeni uthi ke awusezokuya ke usethi ke kuthiwa ngikhulume ngathunya ukuthi angisho ukuthi like akwenza ukuthi angikushongo lokho njengoba sengize ngabona nje ngijesiselwa lokho uma singayikhulumi ke lento nathi sizafana nomama akukho sikuzelela asilethiwe ubungcwele kodwa silethiwe ukusaba ukuthi umamemela wabola umamemela wabethelelwa thina yebo ufana noJesu wabethela ukuthi wabethelelwa thina so kufanele thina sithola isifundo kumamemela ngoba uma singakwenzi okwenziwa uma singakwenzi lokho kwashiwo uShembe siyofana nomamemela iqiniso usho njalo umfundi usho njalo umfundi seyifundile incwadi ethi uma ngithe umubi wena wangamtshela Ezekiel 33 verse 8 nakuya wangamtshela igazi lokona kwakhe lobizwa ku yileli ke sikulona umfundisi alishona esokhumbuza la niyakhumbula yini kodwa ukuthi uthi wathini ubaba na yonke into babamkhulu siza kubabilanga namakhosi amanye niyakhumbula yini ukuthi kodwa uShembe wathini kuyo yonke lento emnandi esesikuyona wathini uShembe ngayo lento iloko sikhumbula khona ukuze siye kuphakameni ukuphakama ngeke kuphele ngathi thina singaphela senze yonke into kodwa ukuphakama kumi into engihlale ngisho leyo bathi abantu kobhubha umhlaba ethi awusoze wabhubha umhlaba kobhubha thina umhlaba olokhu khona njengoqinisile lokho yolokhu ukhona umhlaba isikhathi manje sithi 17 minutes to ngiyabona ayibaningi la ku Facebook nakho ngibabuka nje la awukhulume nabo ku WhatsApp la ngababoni khona baningi la othi ngibheka ukuthi njengoba baningini nangokuphawula noma baningi nje badedele baphawula kukhona phela abantu baningi kanti hayi balalele abafuna ukuphawula indaba enkulu la yokukhumbuza ngeke ukuthi hawu kanti sesigabadela kangaka nje sigabadela into kwathi wayingenziwa ngampela uhle lokho ibhlungu lento umshumayeli ngoba sizolo sithi awubabheke benzani awubabheke kanti abazi mase umdonsela eceleni umuntu usukhuluma athi hayi thina sitshelwa ngaleyo nto yakho ke cha hawu yikho nje senza kanje hayi umkhokhela akasitshela ngalento zamani kubantu umshumayeli akangisitshela ngalento sithi zamani ukuthi niyehlise manje umuntu onjalo umsola kanjani ngokuthi akatshelwanga angidlule kodwa la angidlule bahlupha abantu bazothi umfundisi uthe kwasho wathi indaba izobambili ngithe angizochaza umuntu ofuna ukwazi ukuthi siyixoxe yonke indaba yendaba akongifonela ikhona inamba ngizoyixoxa ngoba angifune bese hayi vele umfundisi uthe indaba zobambili wathi bese yayihumusha bese yayihumusha kusho nathi sihlele enhlangakazi right nathi sihlele kwenye indaba right umbuzo omunye ukuthi ngisho noma kuthi usentabeni eyona usentabo wenza kona nokuyikona ngoba ngenzeka ukuthi ufike entabeni odiyona ufike wenza okungekona wathi kuleyo ndaba uhlala entabeni okungeyona ufike wenze kahle manje asingabuki ukuthi umuntu ukuyiphi indaba uma ususentabeni wenza kona yini kodwa sochaza ukuthi kwathi uyiphi indaba kwaphela yizi Jesus siyakubona la ukhona Henry ukhona Sizwe Qwabe ukhona Mzukhona Ntshangase
ukhona Mlamuli Mazaka cebekhulu amen studio siyabonga lo mnandi uhlelo liyafundisa kakhulu inkosi yomusa ayinibusise amen muzokhona into angase nayo uthi mina esabatha ibenhle kwabangcwele hawo amen mamutse Kapa sokwaba waseKapa mamutse saba waseKapa uyagijima lapha eKapa mamutse umamusa hey sifuna ukumbona nendondo ye comrades la ubhizi umahamutse le eCape Raymond Phetha nangu khona uvukile uPhetha namhlanje sizuqabe kosentsha mzukulu kaDele nangu khona kuthi uThemba Mdakane naye ukhona right hayi siqedile ngala uPhetha ngikweleta usikweleta indaba ukuthi uPhetha kufuna azochaza ukuzala kwabo azochaza indaba yakagogo wakhe ethi le ntshetsana le izofika isithethise uPhetha ugogo wakhe emahlasa ilabo kwami umfula oba intaba ngala nangala lapha kweze ngakaswayimani phakathi kwesaka amaphumulo ushifu maphumulo nenkosi yakaXimba bevalelo umfula bese suka sebeya kubaba mkhulu 18 ude izofika isithethise le ntshetsana kanti ubaba mkhulu ufika ubani ntshetsana kunokuzalwa kwaboke uPhetha okufuna sitshele kona ngelinye inyanga kuloke baleka uPhetha ngikweleta uyofika ngenye mina sokwaba khona nama voice note kulula uba lo sambamba ke voice note konje sasakhuluma indaba cebekhulu nonduli cebekhulu futhi ake sizwe la nango uMahlambisa Amini bomhlolisha kungibingelele ngakhehlani ngokushiyana kwikhundlazeno Kondesi nebandla lakho ohleli nalo ngibingelele abaphathi ngibingelele lonke ibandla ngaphathi kwekhaya hayi ngiyanizwa bomhlonisha nayibeka indaba yokukhuluma ngomthetho omama kwakhe na utshele abanye omama noma abanye abantwana baNkulunkulu mebengena ekhaya yazi la umhlonishwa ngisho emndenini noma ngisho eindaweni la ufika khona nokwazi ukuthi haya kwenziwa lokho usukusabe nje ukusho ubuwazi umthetho ukuthi phela manje sukuyigqama ukuthi awubani ufuna ukuyibeka ubani soyifuna ukuthenjwa ngisho einkonzweni muthi ukhuluma iqiniso usuyazonda usubona ixuku wona susele wedwa sokhona ixuku eseleyihlangana ehlukana iqulu ehlangana ehlukana uzoyibonisa uyinyumbazana uthisha inyumbazana dinqa ukuthi abantu banokhuluma iqiniso awu nayibeka bomhlonishwa indaba kaMamemela ngabe ngicela bayilalele bonke abantu le ndaba kaMamemela ngoba iyufakazi ukuthi abantu abangayigodli imithetho ngenxa yokusaba abanye bakhulisa amabandla athi umuntu ayingeke ngishumayele iqiniso ngoba manje ibandla lizofa ngisonto nabantu abancane ngibe nezive ezincane enkonzweni kanti bashiya umthetho awu ngiyanizwa bomhlonishwa akakubuyela eceleni ongahlamisa umntwana ahlele ngenzansi akuba umosa bomhlonishwa singene kahle kunyaka omuhle ozayo solindile sohlanza kahle unyaka abafowethu lonke ibandla lasekhaya nanda FM liphile nje lonke makumba manomhlaba bonke abantwana baNkulunkulu bamethemba uJehova ukuthi ukhona ekhazimula ukuthi bonke abantwana bonyazi akubo mosa begcina imithetho bafunda isifundo sikaMamemela amen hey usemoyeni Mahlambisa namhlanje usemoyeni namhlanje uyavutha ay usemoyeni uthi ngithi noma umthetho uyawazi uzothi uyakhuluma kuthi usuyayibeka cha ungayeki Mahlambisa ukukhuluma noma bengezwa kodwa khuluma ukhona yotholo oyedwa athi cha iqiniso kuyezwakala nami ngake ngakuzwa lokho akungayekwa uNkulunkulu yakulekelela ke makuleso simo uvela kuqhamuka omunye uthi athi hayi uqinisile noma sidansa nje kodwa uqinisile akwenziwa lokho la kunjalo phela qhamuka omunye uvela thumela umuntu uNkulunkulu akufakazela umuntu iqiniso eliphela yebo isikhathi ke manje sithi 10 to sesiyangakhona impela ukuthi sivalelise ubabuhlongwane ngiyengiphatheke kabi mangamboni babuhlongwane asithemba uyaphila baba
angemboni impela ubabuhlungwane angazi lapha emagroupini uke wavela akasithinta phakamsisanda egroupini simonto manje uvukile angisekho mina lapha yaloke bangiheka nje angikho kwawona emagroupini ngibheke mhlawumbe uphakamisile nje isandla ubabuhlungwane aphakamisa isandla nje hayi ukhona ngwane yeah isikhathi sithi ke manje 9 minutes to 6 o'clock sibonge kakhulu kubo bonke abakhona abalalele uhlelo usikhumbule ekuphakameni besivala nje isikhumbuzo senkosi ilanga njoba kuphela inyanga sobe sesiJanuary ngesonto elizayo incwadi ngeke ngasho ukuthi ziyatholakala njoba zosifunda namhlanje sicaphuna kakhulu kule kuthiwe umncwabo ibhaliwe imithetho yebandla lamaNazaretha nezimiso zayo incwadi yomncwabo idume kanjalo ukuthi incwadi yomncwabo ziyatholakala zonke lezo incwadi kuhle ke uyifundele uma kukhulunywa ungalokhu uthi uzwa ngathi kodwa abantu abafani khona ongafuni ukufunda athi yiko lokufunda kunihlubulayo hawu sesihlutshula ukufunda amazi kaShembe manje lelo kufunda wena hawu hey abantu nabo abantu belwa nje bela nokuthi ufunda incwadi hawu intshumayelo zenkosi nje lezi kokukhuluma inkosi hayi ubona ukuthi ulwa nayo yonke into okufunda isikhona impela leyo nto ifakiwe kubantu ukuthi abantu abangafundi lutho omunye athi hayi banama kufana nomuntu adlala icassette lenkosi ilanga noma esekwama CD o yini USB le ayidlali athi ngayizwa inkosi yathini indaba lento enishoyo pho sifuna icassette layo how kanti bangakho abantu ababerecorda ngesikhathi senkosi ukuthi umhlaba wonke le uhambayo wayohlala khona wayingasebenzini kwakunqumalo konje record nanangu uShabani umuntu waqala kwakushabani bese kuthi eshayela uphakathi bese kwakumasipala bese kuthi omunye oyebhala kwakumfundisi uMagwaza uShabani werecord umfundisi uMagwaza ebhala efaka ibhesi kunkuzimalanga ebeke la ithangeni lakhe elingaka abeke ibhuku kulona abhala umntaka kaMagwaza abhale wapha ngahlosho ngabe nayo itransport yele impela umfundisi mina ngezwe ngayo impela umfundisi ethi umfundisi awu wayekade siboleka amacassette enyanga yezulu ngase ngiwenza lawo macassette enyanga yezulu ngawa recorda kahle ngase ngiphinde futhi ngimrecordela amakhophi amanye akhe ngambuyisela wakhe sehamba namanye ngaphezulu ngimfakela kahle emabhokisini ngamnikeza awu wathi ngayiqala ke into enje mina abantu bahlale befika beboleka amacassette bengawabuyisi nginikile nje bafana benginika nje kodwa ngingathembi ayi nalezi ingane izongigina hayi kwasho ukuthi sasikhulunyelwe wathi nginike ngoba nihlala nabafundisi sihlala nokugcwensa nongidi ngithembe abafundisi hawu manje mase ningenzela into enkulu kangaka ngithi mina ke hayi mfundisi uyabona njengoba kulethela kanje ngingenzela kona lokho ukuthi mawuboleka abantu uzobaboleka lawa amakhophi ungabanika ama-original asale lawo uyabona ngoba manje azophela la macassette kunjani kakhuluma njengoba bengabuyisi manje ngenzela amakhophi mina umuntu mayiboleka mnika ikhophi maye ngayibuyisi kodwa uyazi ukuthi iseli original athi hey uyazi kunezincwadi ezilapha ekhaya ezayibhala ubaba zisetrankini hey uyazi nje kube kuyenzeka njengoba usho kuvala umhlangano ngithi kwakuJuly uthi nje ngabe siyahamba bafana kube kuyenzeka sekhaya bengizofika nginikeze nibuye nazo nibuye nizongibhalela kahle zona ngomshini athi mina kwakude enkandla kwagcina wagcina sehambile nomfundisi umuntu engalokho zangaleni kodwa uyasho ukuthi intshumayelo ubaba zikhona zazikhona ubaba wayebhala ngifakaza lento oyishoyo ngoba impela washo futhi ngisho engasekho wathi zikhona
lezo itshumayelo ubaba ayibhala. So abantu manje ngiya la ekutheni kumuntu ucabanga ukuthi yonke indawo inkosi la ikhona ehlale khona yena uShabani phela wabuya asebenza uShabani abuya ngawuhambi futhi wonke umhlangano njalo. So ezinye izinto inkosi izoyikhuluma phakathi nensuku yothiwa kunjalo ngoba iyakhuluma noma yothiwa so uzobeke phi yena ngaso sonke isikhathi manje wayirekhoda ngalokho ayirekhodi kunjalo lokho inkosi ekukhulume ngesikhathi yothiwe kuyadinga ukuthi nakho ukuthathe njengoba kunjalo ungathi kubhalwe phi ke lokho ngoba engakhulumi nomuntu oyedwa eyikhuluma nabantu ibayala abantu hayi ake sibonge ke manje isikhathi sithi 4 minutes to sengiyacabanga sesingaqala sivalelise sibonge lapha ya asithi sibonge uNkulunkulu wasekuphakameni nje kuqala okuyena osithwalile waze usibeka la ngomsa wakhe sibonge hawu Canon SA sibonge kakhulu ku Canon nangu sonke nobhowethu bambona ku live la ugadile njengoba ehleli la ukuthi angibonakala ilutho kwathi kwasha hey simkhweba manje hey Canon na imshini yakhe sisigili ayithinte ilungu hayi ake sivalelise emshumayeni wasibonge Thabo Sambothi mfowethu sibonge ukuba khona sibonge nabalaleli naku besitshela ukuthi nakho okuhle sikushoko esibakhumbuza khona ebebengakwazi nabakwaziyo bangesaba ukukusho okuyiqiniso nathi silithathe ekushembe njengoba kunjalo uma inkosi ivuma nakulo elizayo elobese lingonyaka ozayo hawu konje mawujawuve siyoba sikhona uma inkosi ivuma hayi amen sibonge kakhulu mfundisi ngonyaka ozayo uNkulunkulu mevuma angithembise lokho ngiyacela kulendle sikuyona ngonyaka ozayo soqala ukufika kaShembe Dlangakazi angene kaKhuzwayo angene kaNzama angene kaNgcobo angene kaMhlongo sinibalela nalama dodakazi amabili namadodana amathatha kaKhuzwayo ngesonto elizayo siqala phansi ukufika kwakhe phelezelwa inja uyizwele iziyombeka entabeni memanani ke ngesonto elizayo siqala phansi indaba kaShembe kufika eNhlangakazi uNkulunkulu mevuma asigcine sibe khona ayiphuphi iloku ixoxiwe iloku iphindwe njalo indaba kaShembe nohambo lwakhe sikhumbule futhi noma simkhumbula nje sikhuluma kodwa yathi inkosi ilanga amaNazaretha nize ningamkhohlwa umfundisi uMathe yathi singamkhohlwa wase African Native Baptist ngoba yathi inkosi ilanga ukuba uMathe akawathi umanga lamadoda alanda ayomkhumbuza ukuthi hayibo sokhohliwe eNtabazo ubabamkhulu esebalekile waphindela eNtabazo uMathe wakhipha amadoda wathi ake nilanda umfundisi ahamba fika mlanda buya naye uthi asazi ukuthi uNkulunkulu wayogcina emenze njani ngoba wafika kwahlala ubabamkhulu eNtabazo noNkulunkulu wayithulela nje wangasho lutho uthi asazi mhlawumbe wayogcina embulela asazi wayizomenza njani uMathe wakhipha imali yakhe uMathe kodwa ebona noMathe ukuthi lo muntu phela ubengizama bese abantu abafaka ebandleni likaMathe ebafaka ebandleni likaMathe uMathe wabothi hayibo ingakho intombi zasesithundu kwaba intombi zokuqala ezakhela ubabamkhulu indlu izona zokuqala zakhela ubabamkhulu indlu izo zonke ke indaba lezi sikhumbu kodwa bese ngidlula ukuthi siyamkhumbula inkosi yasekuphakameni ngathi ngamkhumbula umfundisi uMathe amen amen